Na aku beli pibaro ki perlog ki basyapek ya kanika video te sai simpat ngenepek ya ka report ka badai menta kasngi ka shipho ter jamang arjar apho katkum ka report na ka WHO ki don kumba arspa ka santali kiri bat ki dawlanong ki bla syakta hakane ka coronavirus bat ki bru ki bla syakta hakane habro shitelup ka perthai ki don kumba life pralak prap 100,000 Sauspa live saungut bat ki blak khatno arlak hinyop hajar praspa san khandai ngut bat ki blak koj khat saulak sau hinyo hajar laispa drup khandai ngut te napdeng kini ki arspa khat san teli kiri bat ki dawlenong ki dan katto katni kiri ki blak palat ya ka arlak ngut hakajing syakta jung uneu covid-19 kita kidai napo USA ki bayo ya kan ka jingpang barok khat arlak saupsan hajar henyospa nyopsan ngot ki blakoj arlak live prahajar praphongot napo Spain arlak arpo arhajar praspa san phnyongot ki blakoj silak nyoplahajar shispa san phnyongot napo Italy arlak khat nyohajar shispa prapsan ngot ki blakoj silak lai hajar lai phuwai ngot napo UK arlak kharwai hajar lai spa drup prangot bangi phai parskari India katkum kajing yathu lani ka report naka Ministry of Health and Family Welfare Government of India kidon kattu kan ki jala kibla palat ya kasan spangot hakajing syakta jong uneu coronavirus layatu baka Maharashtra kadai ka wain ki jala kabla syakta jor pha haunu covid-19 haba baki bru ki bayo ya kan ka jingpang menta kilakot ka arpho hajar arspa arpho prangot napo Gujarat hinyaw hajar hinyaw spa khana phandrengot napo Delhi ndriw hajar sanspa sapo arngot napo Tamil Nadu ndriw hajar sanspa life sangot napo Rajasthan lai hajar hinyospa prangot napo Madhya Pradesh lai hajar hindrospa khatsangot napo Uttar Pradesh lai hajar laispa nyapulaingot napo Andhra Pradesh sia hajar khandaispa laiphongot napo Punjab sia hajar hinyospa ndripo arngot napo West Bengal sia hajar hinyospa praphendrengot napo Telangana sia hajar shispa andripulaingot napo Jammu and Kashmir praspa laiphondrengot napo Karnataka hinyospa khandai psangot napo Haryana hendruspa hinyopsangot napo Bihar sanspa khandai phuwai te ladangi khenlang baro kibreu kibla syakta haunu covid-19 napo kijala bat ki dawlandong ki bahap hapo kari India kilong hendrupu hajar khandai spa live khandai ngot brang don hapdeng gajing sya semar ni active case sapwe hajar sauspa nyopo arngot bat ki blak khatno ar hajar shispa khandai ngot ki bakoi nakani gajing pang khat khandai hajar laispa san prangot ti habangi page katkum kanika report ki bri ki bla syakta hauni covid-19 ki badai napo kari India ki palat ya kalai hajar ngot tang hapo ka arp sau kenta bat menta kari India kelapoi haka kerdan ka bakhat sau habayo nujor bat ki wai kiri ki badon hakaleng jongka perthai te khandiat menta nya pe ya ki katto katne ki chala ki bahap hapo North East India ka Tripura ka de ka wai na ki chala ka bakyu state ba habayo nujor bat ki wai ki chala ki badon hapo North East haba menta baro ki bayo ya kan ki jingpang covid-19 napo Tripura ki long shispa live saungot arngot ki de ki blakot bat sa shispa live arngot ki brang don hapteng ka jing sya sumar lani active case kan thub ya kan nyongut ki BSF ki brang syo thamai manen kasngi napo Assam baro ki long rupo arngot ki blakot live saungot bat ki brang shudon hapdeng jing sya sumar lani active case arpnyongot kan thub laingot ki bayo manin kasngi ki bawan napo Mumbai habangi phai pachka jala jungi kataka jala Meghalaya baro ki bri ki bayo yakani ka jingpang kilong khatlaingot iwai blak khatno siphongot ki dei ki balakot bat arngot ki dei ki dangdon hapdeng ka jing sya sumar lani active case te ladangi khenlang baro
kibri kibayo yakani ka jingpang COVID-19 bat kibdang don hapdeng ka jingsha sumar napo kijala kiba hapo not India kilong shispa andrep huwai ngot bat kidon pat kato katne ki state kibadai napo not is kibla laj nakani ka klam COVID-19 kata Nagaland, Mizoram, Manipur, Sikkim, Arunachal Pradesh. Kini kedai kisan terli kijala kibadon hapo not is kibla laj nakajing syakta jong uniu coronavirus. Titang kini ki kubor lada piku aban tips isu subscribe ya kanika channel ngin sekandu selesai kublai sibun.